Kan nang mi gisngi na kaliang ki pulet ke jela Meghalaya kilanang yo lum kawai hedin kawai kesabot akabai dai bak jengja arngai ki armut ki syukurem na indoor. Kibla ja arngai has ora hak arpulai trek ujemang arajar arpusan. Hagaba ya Raja Raghuvanshi lalap hak arterek balad benle ek postmortem kat mana kaliang ke SDRF NDRF bat ki adventurous team na West Janja Hills. Kidangi persang manuat ya ke kurem jong uraja kata ke Sonam Raghuvanshi. Habai kran ber USP ke East Khasi Hills uba Vivek Sim ule tu bahaka South Trek Ujilio hak bede begejingwat ke kurem uraja Raghuvanshi. Nakaliang ke SDRF NDRF bat fire service bat kiwi-kiwi kenhuan kidang penolong ya kejengwat ya ke AD viewpoint hamau kuma. Balala pru ekawai ke jaket ke baula kedo ba kejing betul ke badan ke jaket om pat la benong la ke de senam ni ke AKA namar ke ni ke jaket kedai kalau don la kat tukang singi ke jaka kumta kenang pa syakat tenat forensik ban penti kena ya kani. Uba Vivek Sim ulong bau Raja Raghuvanshi ula sya peniap bakani kadai halor kejing subajor halor kejing lap ya kamet nariat kan bagas skuti ke bopenan kam lalap skoi pak kejaka halor kidak kitchen ki bapau ha kamet Raja Raghuvanshi halor kejing lap kawai ka white ka babit senam kabal pa sya ketenat forensik ban penti kena la kaden em ke senam beriu. Superintendent ki pulet uba Vivek Sim ula kentat di kejing kenok ki bahayang jong ki arngut kinong jeng okai perthai ki belaja has ora halor kejing de asting ban tokit ya kene kam. Da ke bakado banadu nengkong hi ketenat pulet klatre borba banwat gini ki arngut ki belaja. Da ke bapen paru ikejing kublai ki trash nong ki belerap ha ke ban ya banwat lang bat ban penbiang ru ka bam na ke benta ki berap banwat. Superintendent ki pulet ulong ru bakam dan kano kejing persang manburie halor kene kejing ja bat ki pulet ki penlong ya kejing toket banwat ya kejing shisha. Bal ada day manu-manu ru ki badan peti ka an kan empelat da ke bakdo ru bakatenat kandang betek banwat ya ka Sonam Raghuvanshi haduk mandalap. Kei ka bapun long ni bat ong ba kadi ka moda kes bapun tikna kalau pun kong ka pa brio la lalap nariat di ka red barat san tu bat ka skuter dan shoi jaka nang ta pede kidak kishin na ka metro ondala le quest ru ni ba kadan kidan ki injury ka ba kedo ba kadi ka moda ada dei kan ko ka kam boleh se boleh hi skuti kan dan yang tu dari jingkili kalau menu bara skuti situ jaka tu hi ka pa ba kadi ka moda kes kawat ketika wat pertama ban kata kawat pila ban lap nei ru lam ki pila ban tiet nei ru kibun ki ru perekam kiba beriung ri perekam kibat ban tangkawai hi ketika wat ke pertama bat kadan hi kata ka jimbet snam hanta bani hapa sha forensik kata ketika di kasam beriung di nangta hi nila ban wan cha kata conclusion bahwa katu ketika pen jok crime pi ni la do simen kong hi la tai borba hi ban nang yai tre hi nim pet sko kata jing kren jong ru ban pen thau ya ne ban ong ba ni khan tre hi isko thu ni hi kan la please hado unta hi ni da tre hi tre testa hi ni tre met ban sim ya kan wono kam hi pa ya kata hi am trai ni randin akam pala chen ni lale da kita ki lokal chini nalar kani ru baka sarkar te le hi ban buri kam dan kata setia apa ngin buri na ngin ni bat ni le ban wat ni sha jing toket ka di ban wat ni sha ade kumno ru ande ka di sha ka di ban mi sha ni te kata ka jing ong juki te ya kata ngam priang hi kata ban ka jing toket te kanya hi thik kum ka investigation hi objective investigation will happen only juja kan juja kum ka ni pan ong ban sha peniap beri ban hoi kladun kijing sha peniap beri kamde ke ban long ban yaki turis kladun lesi kladun kikis mention na kikis ke ba ya ba mi DEA but kum kan ye kikis ka dikasian ban kong hi aga jingpe joma